Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yageze DOHA muri Qatar, akaba yitabira inama y'ihuriro ry'ubukungu itegurwa na Qatar, ikaba yakirwa n'umuyobozi wa Qatar Airways Akbar Al-Bekel. Inama ikaba igiye kuba ku nshuro ya gatatu, izatangira ku 23 Gicurasi 2023, iyoborwa na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Mu byitezwe ko bizaganirirwa muri iyi nama harimo ibijyanye n'ubukungu, ingufu, ubuzima, ikoranabuhanga ndetse hareberwa hamwe ingamba zafasha mu iterambere ry'izo nzego. Hazarebwa kandi hamwe ingamba zafatwa mu gukumira izamuka ry'ibiciro ku masoko, icyakorwa mu kongera ishoramari mu ngeri z'ubukungu zinyuranye, kuvugurura imiterere y'ibijyanye n'ingufu, ubucuruzi, siporo ndetse n'ibindi. Inama izitabirwa n'abantu bagera ku 2,000 ndetse muri bo 1,000 n'abazaba baturutse hanze ya Qatar. Mu bayobozi byitezwemo harimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Minisitiri w'Intebe wa Bangladesh Sheikh Hasina, Minisitiri w'Intebe wa Hongria Viktor Orban, Perezida wa Paraguay witwa Mario Abdo Benitez, Perezida Nana Dankwa Akufo-Addo wa Ghana, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar, akaba na Minisitiri w'Intebe Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani, Minisitiri kandi w'Intebe wa Georgia witwa Ilakli Garbashvili n'abandi. Abandi bazatanga ibiganiro barimo Michael Bloomberg washinze Bloomberg, Sebastian Bazin uyobora Accor, Shu Chu uyobora TikTok ndetse n'abandi batandukanye. Ni bamwe mazitabira iyi nama izabera mu gihugu cya Qatar. Ayo mu biyaga bigari cyohere muri Uganda, umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi Ibrahim Ssemujju-Nganda avuga ko agiye kurega ibiro by'umukuru w'igihugu mu rukiko abishinja kwica itegeko nshinga. Uyu mudepite aravuga ko ingengo y'imari ya Presidency ya Uganda iciye kubiri n'ibigenwa n'itegeko nshinga. Nyuma yaho inteko ishinga amategeko yemeje ingengo y'imari y'ibiro by'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka ikagena amafaranga angana n'ibihumbi 94 by'amadolari y'Amerika ku myambaro ya Perezida. Ibi biravuga ko hakoreshwa amadolari 269 buri munsi ku myambaro y'umukuru w'igihugu. Umunyapolitiki haravuga ko Perezida wa Repubulika atari umukinnyi wa filime bisaba guhinduranya imyenda buri munota. Abashyigikiye ubutegetsi muri Uganda baramagana uyu mudepite bakavuga ko yazanye iki kibazo mu rwego rwo kwimenyekanisha, barasaba ubutegetsi kumirengagiza. Mugenzi wacu Peter Clotte wo mu ishami ry'icyongereza yavuganye na Ibrahim Ssemujju-Nganda. You see, the Presidential Emoluments and Benefits Act 1998 outlines the benefits to the President and his family. Hari itegeko rigena ibihabwa Perezida wa Repubulika n'umuryango we ryo mu 1998. Ejo narimo mbwira inteko ishinga amategeko ko kumugenera ibirenze cyangwa biri munsi y'ibivugwa n'iryo tegeko ari ukuryica. Kuko itegeko ntirivuga ko dukwiriye kumugurira imyambaro, nyamara turayimugurira ingana na miliyoni 350 z'amashiringi ya Uganda buri mwaka. No mu mwaka ushize hatanzwe amafaranga angana atyo. Turimo kumwemerera kugira ingore ebyiri z'umukuru w'igihugu kandi itegeko riteganya inzu imwe. Turimo gutanga miliyari 43 z'amashiringi yo gukoresha mu kwakira abantu no gukoresha ibirori. Nyamara imihanda yo mu murwa mukuru yarasenyutse kandi yo yahawe miliyari 33 z'amashiringi gusa. Ongeraho miliyari 130 z'amashiringi y'impano agomba gutanga, miliyari 120 zikoreshwa mu bikorwa by'amabanga. Ikibazo cyacu rero nuko twumva tutakwemerera Perezida gukomeza kogoga mu mibereho yo muri urwo rwego mu gihe ubukene bunuma mu baturage, kandi itegeko nshinga rivuga neza ko Perezida agomba gukorera no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. So our concern was that we can't allow the President to swim in luxury at the expense of the welfare of citizens. Yet the Constitution says the President must work to promote the welfare of citizens. Are you therefore saying that the presentation of the budget as requested by the State House? None bavuga ko uburyo Presidency isaba ko ingengo y'imari ikorwa biciye ukubiri n'itegeko nshinga? It is because the law on Presidential Emoluments and Benefits Act. Nibyo, kubera ko itegeko rishyiraho ibigenerwa umukuru w'igihugu ryashyizeho hakurikijwe itegeko nshinga ryemerera Perezida ingoro imwe akoreramo akazi mu mujyi wa Kampala n'indi mu mujyi wa Entebbe. Rinatondagura ibyo tugomba kumuha, ariko ubu turamugurira imyambaro, turamuha amafaranga agenewe impano agomba gutanga, turamwishyurira umuriro w'amashanyarazi uruta kure ukoreshwa na rumwe mu nganda nini cyane zicura ibyuma hano mu gihugu. Umuriro ukoreshwa kwa Perezida mu rugo uruta ukoreshwa n'uruganda runini cyane. Amazi akoreshwa yo mu rugo ni menshi kuruta akoreshwa na DORE. Ibyo nibyo nabwiraga abadepite. Ni ibiki Perezida akora iwe bikeneye ingengo y'imari ingana ityo?
That's what I was saying, Parliament. What is it that the president does at the residence that requires this amount of funding? Why is the opposition unable to stop this? If you said it's niba koko ibiciye ukubiri n'itegeko nshinga kuki abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananiwe kubihagarika, kuko hari abavuga ko mushobora no kubitwara mu rukiko rukagira icyo rubivugaho, ariko bigaragara ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntacyo babikoraho. Right now we are contemplating, because I told the Parliament ubu turimo kubitekerezaho, kuko nabwiye inteko ishinga amategeko ko amafaranga agenerwa umukuru w'igihugu akwiriye gutangwa hakurikije ibigenwa n'amategeko, hadakurikijwe urutonde rutangwa nawe ubwe. Nibukije inteko ishinga amategeko iby'itegeko riteganya, ntabwo babyumvise. Nababwiye ko iki gihe cyose bamaze barimo gukora amakosa. Jye ubwanjye maze kurega inteko ishinga amategeko mu rukiko inshuro zirenze 3. N'ubu ndimo ndatekereza kujya mu rukiko gushaka inyandiko igaragaza ko amafaranga arimo gutangwa kwa perezida anyuranyije n'ibigenwa n'itegeko, bityo akaba aciye ukubiri n'itegeko nshinga. The budget has been approved on Thursday. So what's next? None se ko ingengo y'imari yamaze kwemezwa bizagenda bite? It doesn't matter. I mean, when Parliament amended the Constitution, ntacyo bitwaye. Inteko ishinga amategeko yavuguruye itegeko nshinga yongera abadepite imyaka 2 kuri manda yari iteganyijwe. Nagiye mu rukiko kubiregera, urukiko rwemeza ko kubongerera imyaka 2 kuri manda yari iteganyijwe biciye ukubiri n'itegeko nshinga. Ntacyo bitwaye, kuko ingengo y'imari muri Uganda ni itegeko. Icyo nzaba ndegera rero mu minsi iri imbere nuko inteko ishinga amategeko yemeje itegeko riciye ukubiri n'itegeko nshinga n'andi mategeko mu gihugu. Mu Burundi kandi kubera ihindagurika ry'ibihe, abahinzi bo mu ntara ya Makamba baravuga ko umusaruro utazaba mwiza. Imvura nyinshi yatumye imyaka cyane cyane ibishyimbo n'imboga bitera neza. Abahanga mu byerekeye ubuhinzi barasaba abahinzi gushoka ibishanga kugira ngo hatazavuka ikibazo cy'inzara. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye ifashije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Thierry Ndayishimiye. Ushitse mu mirima y'ibiharage imwe mu ntara ya Makamba usanga no kubagagwa itabagawe. Bene yo bihebuye kare ko atamwimbu izobaha bahitamwo kuyirekera mu ishamba. Iyindi nayo usanga ibiharage byabaye birebire ariko atamikerera myinshi bifise. Hari n'iyindi mirima icikiriwe yari ifise ishugwe ariko imvura icika itarazana imikerera. Mu misozi ya Muresi na Siza i Makamba bakunze kurima imboga usanga naho nyene bihebuye. Rengarenga amashu n'intore byaranyitse kubera imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa Ntwarante na Ndamukiza. Umuntu yohava yibaza ko ari ugutituka kw'isi, ariko byavuye ahanini ku mvura yaguye ari nyinshi, bituma ibyankenerwa by'igiterwa bimanuka mu kuzimu kure, aho imizi idashika ngo ivome igaburira igiterwa. Kubarimye umuceri nabo abateye kare, imvura nyinshi yatumye umuceri ugwa hasi kandi weze. Abateye batevye nabo muri Ruhuhuma imvura icitse umuceri uyangitse, kandi arico gihe wari ukeneye amazi menshi. Uyu ni Barenga yabo Silvia, umurimyi w'irengarenga. Irengarenga nazo nyene zaratumwe n'imvura nyinshi zica zirabenja, bome buzapfuye ntacyo nyiveramwo. Ndayisaba Mary wo mu Kayogoro ka Mabanda yarimye ibiharage birembegwa. Ikijanye n'ibiharage naco urazi imvura ibaye nyinshi biraguruka, ibiharage biraguruka, kandi turiko turabibona imyimbu no mwaka ntigenda neza. Ariko nk'ibiharagi hamwe barotorora handi naho ntibatorore, urabona ufise nk'ibivi 4 bivi 3 ntuterera rimwe, hariho ikivi gihomba n'ikindi cunguka. Eka n'abarimye ibiharage by'ibirundi icizere cyo kwimbura sikirenga. Ndikumana Mose wo ku mutumba wa Makamba. Kubera babona nk'abantu twoba bateye ibiharage by'ikirundi by'ibirundi, ibirundi navyo ntibikeneye imvura nyinshi, ariko rero nka imvura yabaye nyinshi ibiharage biratangura gupfa. Kubijanye n'igiterwa c'umuceri kirema mu mwonga, naho nyene abarimye ntibizeye kwimbura. Ndayisaba Mary. Umuceri imvura yabaye nke, amazi yabaye make, urabona nk'imiserege yarasivye, amazi